muraho neza. Ni intore ndabikundira, namwe nkeka ko munyikundira. Imodoka ndi subscribe. Isezerano rya Perezida Nyusi. Ibyihebe byakwijwe imishwaro n'abarimo RDF. Wumvishe Nyusi, wumvishe RDF. N'ayo masezerano ni ibihe ku bikorwa bafitanye n'ubuhe bufatanye buhari hagati ya Mozambique na Leta y'u Rwanda. Ni gute ibyihebe byakwijwe imishwaro? Ni ku Biro TV, ni nge uguha amakuru. Turacukumbura tukaguhereza. Ni Biro TV, turanabakunda, nimumanza mukande subscribe. Murakoze cyane. Perezida Filipe Nyusi wa Mozambique yijeje abahoze ari ibyihebe mu mutwe wa Al-Shabaab mbere yo kuneshwa n'abarimo ingabo z'u Rwanda bagakwira imishwaro mu mashyamba yo muri Mozambique ko yiteguye kubakira muri sosiyete ya kiragihugu. Nyusi yabitangaje kuwa 4 w'iki cyumweru ubwo abanyamozambique bizihizaga umunsi ngarukamwaka w'intsinzi. Ngayo nguko umunsi wizihijwe mu gihe ubuzima busa n'ubwongeye kugaruka mu ntara ya Cabo Delgado, imwe mu ntara yari yarazonzwe n'ibyihebe ku rwego rukomeye. Bari barayifashe bayishyira mu biganza byabo. Nyusi ndizera ko atari perezida wa Mozambique mu gace ka Cabo Delgado mbere cyangwa se igihe by'ibyihebe byari byarahafashe. Ariko ubu amahoro n'umudendezo twavuga ko byagarutse, bigizemo uruhare n'ingabo zirimo iz'u Rwanda nyuma y'igihe iyi ntara yari igaruriwe n'ibi byihebe. Nyusi yavuze ko ibyinshi mu byihebe bisigaye byirirwa bihunga mu mashyamba nyuma yo gukubitwa inshuro bigakwira imishwaro. Mbere yo kubihamagarira gutahuka bigafatanya n'abandi kubaka igihugu, yagize ati abaturage ba Mozambique ntabwo bigeze barangwa n'urwango. Mushobora kugaruka mukabana natwe, ubundi tukubaka igihugu cyacu. Muzane intwaro zanyu, ubundi mumanike amaboko. Hari benshi bagiye bamanika amaboko mu mezi yashize. Yakomeje agira ati ndahamagarira aba baturage ba Mozambique bakiri mu mashyamba kwishikiriza ubuyobozi. Bizeza ko bazakirwa neza nk'uko byagiye bigenda no ku bandi bamanitse amaboko, bakareka ibyaha. Kuri ubu bakaba batekanye hamwe n'imiryango yabo n'inshuti zabo n'igihugu muri rusange. Kuri ubu ibyihebe byagenzuraga Cabo Delgado byamaze gutakaza igice kinini cy'iriya ntara, ibyatumye abaturage bari baravuye mu byabo bongera gutahuka. Muri urwo rwego ibyihebe byinshi byarahungabanye, byarahungiswe, ubona ko nta cyizere cyo gusubira ku rugamba bafite, nta cyizere cyo kurwana bakifitiye. Gusa birumvikana barakubiswe, barazunzwe bishoboka, cyane cyane ko nta kintu kizima baba barwanira. Nyusi nta kibi abashakaho, nibamanike amaboko basubire mu gihugu babane na Nyusi.
bahitemo kwibera mu mashyamba nimba ari byo babona bizababera byiza. Ibi ni Ibiro TV, turasoma tugacukumbura, tukabagezaho amakuru agezweho, ibiri kuba, ibizaba. Nitwe ni rwa rugendo rukomeye kandi rutoroshye. Nimba mwadukunze, comment, like, subscribe. Nyuma yo gukora subscribe, murakoze cyane.